Welcome to ISIZULU tutoring kusase Peter Mtshali eFosloras naseTsakane eGauteng province. Ngizonenza upart 2 we-Euclidean geometry. Ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi eside ukumposta. Ngiyaxolisa nokungaphosta amavideo. Ngizothanda kakhulu ukubonga kwabasubscribile kuze kube yilesikhathi nabashare amavideo. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi abangaka-subscribe besubscribe, be-turn on i-notification bell so that mangiposta ivideo bezoba notified, beyishare futhi nakwabanye. Inhloso yami ukusiza wonke umuntu engingakwazi ukuthi esizakale. So ngicela ukuthi niwashare amavideo ukuze nezinye izingane zisizakale. If kudala ugcina ukubukela upart 1 we-Euclidean geometry, I suggest umbukele kulo ISIZULU tutoring so that ungezukuba nenkinga masenza upart 2. Okay, basinikeze nayo i-diagram. Remember sisebenzisa i-strategy, one thing leads to another. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi ama-angles abanginikeze wona ngizosebenzisa wona ukuthola lama-angles alandelayo. Ngamanye amazwi njengoba nginikeze u-30 degrees kule diagram no-70 degrees, u-30 degrees uyi-starting point no-70 degrees uyi-starting point. Kuzodependa ukuthi ngiqala ngamuphi between u-30 no-70 degrees. But before uqale-ke ngicela ningi-checkele lezi zinto every time mawuzosolva i-problem ku-Euclidean geometry. Ngicela ungi-checkele lezi zinto. Akhona yini ama-equal lines? Akhona, but awekho ngoba bakuvezelanga wona. But ngoba uyazi ukuthi i-radius ne-radius ziyalingana, kusho ukuthi akhona OB uzoba equals to OD. Kusho ukuthini-ke lokho kuwe? Kusho ukuthi u-OBD is an isosceles triangle, therefore u-angle B4 ulingana no-angle D3, angles opposite equal side. Uyayikhumbula leyo theorem leyo. And then uyadlula-ke uma engasekho amanye ama-equal lines. Akhona yini ama-parallel lines? No, awekho ama-parallel lines. Akhona yini ama-tan chord angles? Yes. Tan chord angle ke i-angle ekhandwe i-tangent ne-chord. Na i-tangent RBP, i-chord AB uyayibona. So loya B6 ukhandwe i-tangent ne-chord. Ukuze eze kwi-circle yethu uzoza nge-tan chord theorem ngoba uyi-tan chord angle. Unless ikeza la kubo B5, B6 akeziye nge-tan chord theorem. But nje mayeza kwi-circle uzoza nge-tan chord theorem because uyi-tan chord angle. So u-B6 uzolingana no B3 and 4. So ngizoyi-highlighta naleyo nto leyo. Ngicela ukumyeka u-B1 as i-tan chord angle yami ngamabomu because abanginikeza u-B6. Ngiyadlula, ukhona yini u-90 degrees kwi-diagram yami? Yes, ukhona u-90 degrees because khona i-theorem ethi i-radius is perpendicular to i-tangent. So u-B4, u-B1, 2, 3 and 4 bakhanda u-90 degrees. Kanjalo no-5 and 6, but ithi ngithatha u-B1, 2, 3, 4. Ikhona yini i-exterior angle of a cyclic quad? No, ayikho. Mazingekho-ke lezo zinto, then we are good to go. Make sure ukuthi njalo usolve ama-problems ubheka lezi zinto lezi. Uzobona ngizolokhu ngiyibheka and kuzokwenza ukuthi into yami ibe lula kakhulu. Now sengiyaphendula-ke ama-questions-ke. Bafuna u-angle O1 ku-number 1 for 2 marks. Maku-2 marks i-straightforward, maku-3 marks i-straightforward, or khona lapho kumele uqale khona before ufike lapho yakhona. But ithi sibheke-ke u-O1 ngine-starting point esiwu-70 degrees ngine-starting point esiwu-30. But u-70 sekucacile une-bracket eli-red, uzongisa lapha ku-bracket eli-red D3 and D4. Angicabanga ukuthi izongisiza kakhulu le. Ithi ngiqale ngo-B4 ngibone ukuthi ungisa kuphi. U-B4 siyavumelana ukuthi uzongisa ku-D3. U-B4 no-D3 bayalingana. So D3 equals 30 degrees, the reason angles opposite equal sides. I hope niyayithola leyo reason le. Immediately mangiqeda ukumthola u-D3 wami, ngihamba ngiyombhala kwi-diagram 30 degrees. Sekulula-ke manje ukuthi ngingathola u-O1 because senginama-angles awu-2 kwi-triangle OBD. Sengingakwazi ukuthi angles in a triangle ngithola u-O1 ebe 120. Sum of angles in a triangle noma angles in a triangle, reason yami leyo. And then khumbula mawuqeda ukuyithola into uyoyibhala kwi-diagram, isizoba i-starting point sakho esisha ukuthola u-number 2. So u-120 oku-O1 uyi-starting point sami esisha engizofuna ngaso
i-angle abayifuna ku-number 2 oku-angle A. Ngibuza ukuthini one thing leads to another njalo lowo. O1 unayiphi relationship no-A. Uyabona uma ngibuza u-O1 no-A kusho ukuthi yonke lama details amanye we-diagram yami ngiwakhanselile. Kusele nje u-O1 no-A. Kulula ukuthi ungakwazi ukuyibona. Awucingi ama-theorem uma wenza lama problems ulandela nje strategy. So uma ubuka u-O1 ubuka u-A ubuka u-O1 ubuka u-A uyabona ukuthi hayibo angle at the center is 2 times angle at the circumference. Kusho ukuthi A is about 60 degrees. Reason angle at the center is 2 times angle at the circumference. I hope niyayithola. Mawuqeda ukumthola A usiyombhala kwi-diagram usezoba i-starting point sakho esisha. So babuza u-angle bani? U-angle C. Mangibuka u-angle C ngibuka u-A ngibuka u-A ngibuka u-C kulula ukuthi ngingabonisa hayibo these are opposite angles of a cyclic quad. Kusho ukuthi 180 minus 60 ngizothola u-angle C. Remember angle A plus angle C equals 180. I-theorem esho kanjalo. So u-C kuzoba 120 i-reason opposite angles of a cyclic quad. Sebefuna ubani manje elandelayo u-angle D ku-triangle ADB. Bakhuluma ngo-D3 and D4 lapho. Already ngiyabona hayibo u-ADB une-bracket e-red and ikhona enye angle enginayo ene-bracket e-red. Usuyabona xa u-70 degrees ulingana no-B6 e-reason tan chord theorem. Usuqedile. I hope niyayithola. Ithi senze nayo elandelayo. Sibone ukuthi sitholani. Asikhohliwe-ke. Sinikeze i-diagram. Okay, akhona yena ama-equal lines. Remember siqala lapho. Yes, akhona. U-QR ulingana no-RS. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi u-Q2 uyalingana no-S3. Bese ngiyadlula wasekha amanye ama-equal lines. Akhona yena ama-parallel lines. Yes, akhona ama-parallel lines. U-PQ is parallel to BS. Basitshelile, basivezelile. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi u-S1 no-P2 bayalingana, alternating angles. Sisabheka nje lezi zinto kuphela sikakaphendula ama-questions. Akhona yena ama-tan chord angles. Yes, akhona ama-tan chord angles. U-B3 ukhandwe tangent ne-chord. So i-tan chord angle kuzoba u-B3 uzolingana nobani according to i-tan chord theorem. U-B3 uzolingana no-P1 kanjalo no-B1 uyi-tan chord angle uzolingana nobani? No-S1. Already u-S1 uyambona une-star esi-blue kusho ukuthi no-B1 kuzomele ngemfakele i-star esi-blue ngoba bayalingana. Okay, ku-number 1 base sithola u-angle B1. U-angle B1 already usene-star esi-blue kanti khona nenye angle ene-star esi-blue ubani? U-S1. U-B1 and uyi-tan chord angle so uzolingana no-S1 nge-tan chord theorem. So B1 equals 30 degrees tan chord theorem bese uyoyibhala kwi-diagram u-30 degrees wakho. Ungakhohlwa one thing leads to another. Ku-number 2 bafuna ubani? U-angle P2. Already u-P2 usene-star esi-blue. Angazi noma niyabona ukuthi iyasiza lento ukuthi uqala ucheck ama-equal lines, parallel lines, tan chord angles, 90 degrees exterior angle of a cyclic quad. Because uyabona bafuna u-P2 already u-P2 usena something ombekise ngayo. So u-P2 une-star esi-blue kusho ukuthi naye u-30 degrees uzolingana nobani? Of course ngeke lingane no-B1 because u-B1 i-tan chord angle uza kwi-diagram nge-tan chord theorem kusho ukuthi uzolingana nenye ne-star esi-blue oku-S1. U-S1 no-P2 vele bayalingana i-reason alternating angles bese umention ama-sides a-parallel kusho ukuthi PQ parallel to BS. Mawuthi alternating angles awuhlala ungaw-mention ama-lines a-parallel. So BS parallel to PQ umbhale ku-30 degrees kwi-diagram useyi-starting point yale angle esiyifunayo. Siyikhohlwa leyo nto leyo. Bafuna u-angle R. Mangibuka u-P2 ngibuka u-R ngibuka u-P2 ngibuka u-R ngiyabona ukuthi hayibo opposite angles of a cyclic quad. 180 minus 30 kuzoba 150. U-R wami lo opposite angles of a cyclic quad. Bese ngiyahamba ngiyombhala u-150 lapha ku-R. And then sebethini angithola u-Q2 hayibo ku-triangle RQS i-isosceles nginaleya angle leyana i-included angle kulama side lawana equal kusho ukuthi ngizothini 180 minus 150 all over 2 ngizothola u-Q2 no-S3 kanye kanye. So kuzoba u-15 bese ngithini-ke i-reason angles opposite equal sides noma ngimenshine ukuthi ubani is equals to bani njengoba ubona ngenzile. Elandelayo same approach. Si-check ukuthi akhona nama-equal lines, si-check ukuthi akhona nama-parallel lines, si-check ukuthi akhona nama-tan chord angles, 90 degrees exterior angle of a cyclic quad and then one thing leads to another. Kusho ukuthini lokho? Siqala ku-R3 noma ku-S2 because yiwo ama-angles abasinikeze wona.
Ku-statement basitshelile ukuthi PR is a diameter, ungakukhohlwa-ke lokho. PR is a diameter, basitshelile ku-statement. Okay, akhona nama-equal lines, no awekho. Akhona nama-parallel lines, no awekho. Akhona nama-tangent angles. Yes, akhona. I-tangent angle ekhandwe yi-tangent ne-chord. U-R4 ukhandwe yi-tangent ne-chord, uyi-tangent angle. Uzoya kwi-diagram yethu nge-tangent theorem. Unless eza la kubo R. I hope niyayithola leyo nto leyo. So, u-R4 uzolingana nayiphi angle-ke nge-tangent theorem? Uzolingana no-P2. Ngayo futhi i-tangent theorem uzolingana no-Q2. I hope niyayibona leyo nto le. And kuyayenza sense vele u-P2 no-Q2 bayalingana ngenye theorem angles in the same segment. And then R1 naye uyi-tangent angle. U-R1 uzolingana nobani ngokwe-tangent theorem? Uzolingana no-S2. Phinde lingane nobani? No P1, but angibake ngisamenza ku P1 wakhona, but uyalingana ngayo i-tangent theorem. Vele kuyayenza sense ukuthi elingane nano P1 because u-P1 uyalingana vele no S2 ngenye theorem. Sengiyadlula ku-tangent angles. Ukhona yini 90 degrees? Yes, ukhona 90 degrees. Remember khona i-theorem ethi radius is perpendicular to tangent. This time we get diameter is perpendicular to tangent. Vele diameter ne radius phakathi. So u-R3 and R4 bawu 90 degrees. Kubalekile lokho ukuthi sikuveze. Again, ukhona futhi 90 degrees. Remember PR is a diameter. Kusho ukuthi u-angle Q wonke u-90 degrees. Angle subtended by diameter. Kanjalo no S1 and S2 bawu 90 degrees. Why? Angle subtended by diameter futhi. Ikhona yini exterior angle of a cyclic quad? Yes, ikhona. Ubani u-S3. Asikho kodwa isidingo sokuthi ngimveze la because nanoma ngabe bengingamazi ukuthi ubani sengiyamazi mase ngino S1 and S2 angles in a straight line. I hope niyayithola. Now ama-angles abathe ngiwathole. Bathe ngithole u-angle R1. U-R1 already ngihappy. Angazi noma niyayibona iyasebenza lento le yokuqala ucheckele equal lines, parallel lines, tangent angles, 90 degrees, exterior angle of a cyclic quad. Because buka bathi ku number 1 ngithole u-R1. Already mina u-R1 sengimenze waba na something kwi-diagram yami. Une hash u-R1. Iyiphi enye angle no hash u-S2. Usho ukuthi u-R1 uyalingana-ke no S2. I-reason tangent theorem. Usumtholile njalo R1 ubhale reason yakho. U-R1 sekuzoba i-starting point. Ithi sibone kodwa ukuthi sifuna angle bani. Sifuna angle R4. Akanayo relationship u-R1 no R4. But into engiyinotisayo lapha ku-R4 ukuthi ngino R3 ngino R4 abawu-90 and u-R3 banginikezile u-35. Kusho u-35 plus i-angle R4 kuzoba u-90. Angazi noma yenza sense leyo nto. Kuzoba u-55 iku-R4. Umthola kanjalo. Bese reason diameter is perpendicular to i-tangent. Bese uyombhala kwi-diagram yakho 55. Useyi-starting point. Asiyikhohlwa lento ye-starting point. Although 65 u-R1 engasebenzelanga ukuthola u-R4. But ngoba sesimtholile u-R4 akaqhubeke ebe yi-starting point. Because ngeke hlezi sidisappointeke angithi. Ku number 3 bafuna u-angle P2. Ubuka wena u-P2 hayibo u-P2 une bracket eli-ready, u-R4 une bracket eli-ready. Kusho ukuthi u-R4 uyasiyisa-ke ku-P2 kuzoba u-55 naye u-P2. I-reason tangent theorem because ngisuka naye ku-R4 and u-R4 is a tangent angle. So it's a tangent theorem uyombhala ku-55 lapha. Sebefuna u-angle bani manje? U-angle T. Mawumbuka u-angle T use-outside i-circle. Kusho ukuthi useyahluleka ukusebenza ngama-theorem we-circle. Angazi noma niyangithola. Unless if u-TSP bekuyi-tangent, bekuzoba u-tangents drawn from the same point. But akusiyo into kanjalo. So uyahluleka ukuthi ukusebenza ngama-theorem we-circle because akasekho kwi-circle. But mangibuka u-55 ngibuka u-T. Kulula ukuthi ngambuka u-R3 and R4 bese ngiyabona ukuthi hayibo PRT is a triangle. Nginama-angles awu-2 oku-R, 3 and 4 no P2. Ngakwazi ukuthola u-angle T nge-theorem ethi angles in a triangle. So u-T kuzoba u-35 degrees. Bhaleke reason yakhona sum of angles in a triangle noma angles in a triangle. I hope niyayithola. If you feel inspired by le approach lena yokuqala ucheck ama-equal lines, parallel lines, bani ngisuggest ukuthi upause i-video bese wenza le problem le elandelayo before ubuka ama-corrections. Okay, na i-problem basinikezile. Sicheck ukuthi akhona yini ama-equal lines. Yes, akhona. U-ML uyalingana no-MN but u-OL nayo uyalingana no-ON. Singavumelana lapho. So kusho ukuthini? Kusho ukuthi u-angle L2 uyalingana no-angle N2. Kanjalo no-angle L1 uyalingana no-angle N1.
1. Bese siya kuma questions. Kuyenzeka ukuthola ukuthi i-starting point sakho siyakusa lapho ufuna ukuya khona but kumele uqale elsewhere. Ubona ngama marks. Uyabona nje maku4 marks akuyona into very straightforward njengalama problems ade siwenza previously. Into yenzayo uyacheck ukuthi le angle le ingisa kuphi bese ke khana uzothola le angle abayifunayo. Kuyenzeka ke angle eyi1 kuyise kuma directions awu2. Sekuzomela ucabange wena ukuthi yipi ke the after ezobe singisa kule angle engiyifunayo. Ngazi noma niyayithola ngizoyikhuluma kodwa khona manje lento engiyishoyo. Ku number 1 bathi sifuna uangle M, uM1 no M2 lo yama simbheka. uM1 no M2 simthola kanjani? Sino 100 degrees starting point lapha ku O. 100 degrees usise indaweni eziwu2. Usisa ku L2 and N2. Uyabona ukuthi 180 minus 100 all over 2 uzothola uL2 no N2. 100 futhi usisa ku reflex angle O. Remember angles around a point. 360 minus 100 uzothola O lo ongaphandle. Ithi sibheke ukuthi iyiphi ke between the two esisizayo ukuya ku M1 and M2. uL2 and N2 mase sibatholile bazosisiza kanjani ukuya ku M1 and M2 angiyiboni i-relationship. But mangichecka lo O engikhuluma ngaye u-reflex angle O lo ongaphandle. Khona i-theorem ethi angle at the center is 2 times angle at the circumference izongiyisa ke ku M1 and M2 so bekumele ngisebenzise yona. I hope nibonile njalo ukuthi ngigowile through lento ka equal lines, parallel lines, tan chord angles, 90 degrees, exterior angle azikho bekukhona nje ama equal lines kuphela. So kusho ukuthi kuzomela ngiqale ngithola u-reflex angle O kuyile angle le engaphandle. Reflex angle O uzothi 360 minus 200 uthola 260. Remember 100 plus 260 is 360 angles around a point. Mase umtholile ke u260 wakho usiyombhala kwi diagram. Sengiyabuka ukuthi ungisa kuphi ku260 ungisa ku M1 and M2. So uLMN uangle M kuzoba ubani 260 over 2 kuba 130. I-reason angle at the center is 2 times angle at the circumference. Angikhohliwe lento engiqeda ukuyithola njengamanje sizoba i-starting point sami ukufuna i-angle elandelayo. Yiphi ke angle abayifunayo? Bafuna uangle K. Uyangisa yini ku-angle K uM wonke? No, akangisa ngibona theorem. But engangilida to enye i-angle siyavumelana. Bekungabona ko 2 marks lama problems yikho ungavela uye straight away. Uyabona ukuthi ku triangle LMN i-isosceles ngingakwazi ukuthola uN1 no L1 njengoba sengino 130 ngizothini 180 minus 130 all over 2 ngizothola ubani uL1 no N1 kanye kanye. So senginaye ku L1 noma uN1 but ngichoose uN1. Why ngichoose uN1? Angithi uyambona ukuthi uN1 uyakwazi ukungisa ku K lo abamfunayo nge-theorem le zigzag angles in the same segment. If usowakhohliwa ama theorem uhambe uyobukela upart 1 bese uyabuya ke la ku part 2 uzoyibona ukuthi izobalula kanjani. So senginaye ke uangle K mase ngino N1 ulingana nayo N1 25 degrees. The reason angles in the same segment. So number 1 bengaba u4 marks or 3 no number 2 bengaba u4 marks or 3 because bekumele ngiqale somewhere before ngifike lapho ngifuna ukufika khona. Asibheke landelayo nakhona ungayiphoza futhi uqalele phansi uyisolve before senza ama corrections. Basinikezile ke i-diagram. Ngiyazi mina mangifika kwi-diagram ngicheck izinto ezibalekile. Akhona nama equal lines. Yes akhona. uOC ungakhohle ukuthi i-radius ne-radius ziyalingana. So uOC uyalingana no-OB bese ngizo-highlighta leyo nto. But ngitshela ukuthini leyo nto? Ngitshela ukuthi uC2 uyalingana no-B1. Ngidlule akhona yena ama parallel lines. Yes akhona ama parallel lines. Angithi uyabona ukuthi bazivezelile kwi diagram. Imaphi ke ama parallel lines noma sinikeza ini lama parallel lines? Asinikeza ukuthi uC4 uyalingana no angle A. Ngabafaka bo hash bo 2 ngiyababekisa. And then akhona futhi amanye ama parallel lines noma akhona amanye ama angles akhishwa ama parallel lines. uC1, B1 and B2 bazolingana futhi nabo njengoba kulingana uhash ngo alternating angles bese ngibafaka ama brackets. Uzosebenzisa ama different colors noma different shapes. So uC1 ngifaka ibracket eli black, B1 and B2 bracket eli red. Ngenzela ukukhumbula ukuthi ziyalingana lezo zinto lezo. Khona yini
tan chord angles, yes akhona ama-tan chord angles. Uyambona ukuthi ngokwe-tan chord theorem u-C4 ulingana no-B2 kahle kahle. Kusho bekumele ngifake i-bracket eli-red naku-hash, eli-black naku-hash. Kanjalo futhi u-C1 uyalingana no-A. I-reason futhi i-tan chord theorem kusho ukuthi naye bekumele bene-bracket eli-black. But angibange ngisakwenza-ke lokho. Ngivele nga-check u-90 degrees ukuthi ukhona yini. Yes, ukhona u-90 degrees. Radius is perpendicular to tangent. Kusho ukuthi u-C1 and C2 u-90 degrees. Or u-C3 and C4 u-90 degrees. Asiqhubeke-ke sisolve. I-starting point sethu angle O loya O144. Remember, ubuza ukuthi wena ungiyisa kuphi. Akusiyo u-2 marks u-number 1 no-number 2 akusiyo u-2 marks. Ukuthi kumele uqale somewhere before ufike lapho abafuna ukuthi ufike khona. Therefore uzovela ubuze wena ukuthi ingilidela kuphi le angle abanginikeze yona. Awusho ukuthi u-O unayiphi relationship no-C2. Uzothi wena ingilidela kuphi le angle abanginikeze yona. Kulula kodwa lana ngicabanga ukuthi number 1 beku2 marks because i very straightforward. Mangino O 180 minus 144 all over 2 sengizothola u-C2 u18 degrees. Kufana no sengithole no B1 nayo u18 degrees. And then ku number 2 bafuna ubani u-B2. Mina nginani njengamanje ngino C2 as a starting point sami or u-B1 asithi u-C2 sibone ukuthi simthola kanjani ke u-C1. Mangiku C2 uyabona ukuthi u-C1 and C2 bakhipha u-90 degrees kusho ukuthi C1 plus C2 is 90 degrees ukuze ngithole u-C1 ke mangino C2 ngizothi 90 minus 18 bese ngiyamthola ku-C1. But inhloso yami ukuya ku B2 mawuzokhumbula kahle. Why ngifune ukuthola u-C1 because u-C1 no B wonke bane bracket elimnyama kusho ukuthi bayalingana and ngino 18 lapha no ku B1 kusho ukuthi mase ngino 72 oku-C1 ngakwazi ukuthi ngithi u-B kuzoba u-72 minus 18 because u-B wonke B1 and B2 ba u-72 i-reason alternating angles. Therefore u-B2 kuzoba 72 minus 18. Angazi noma niyayithola ngifela ngathi angi-explain kahle but kumele niyithole. Sithola u54 ku B2. Ngicela ukuthi nizame ukuthola amanye ama-questions niwasolve ngayo le approach le because mina nabafundi bami sisebenzisa yona and iyabasebenzela kakhulu. Uchecka nje ukuthi akhona yini ama-equal lines, akhona yini ama-parallel lines, khona yini ama-tan chord angles, khona yini 90 degrees, khona yini exterior angle of a cyclic quad. Njalo njengamanje sesimove on to proving if a figure is a cyclic quad. Nakhona sosebenzisa same approach. I-cyclic quad ke before nje sifike ku-cyclic quad. I-quad i-shape enama-side awu-4, i-quadrilateral. U-KQHR lo engimdrawile uyi-quadrilateral. Fana ne-square. I-square siyi-quadrilateral. Sekuthi i-square ngoba sona sinenye i-property mhlambe special ukuthi ama-sides are equal wonke. Ne-rectangle iyi-quadrilateral because iyi-shape enama-side awu-4. Ne-parallelogram iyi-quadrilateral because inama-sides awu-4. But i-quadrilateral once yafitha perfectly kwi-circle njengoba uyibona le quadrilateral yami ifithe perfectly. Ngisho ukuthini mangithi fitha perfectly ngisho ukuthi amakhona wayo azothinta kwi-circumference ye-circle onke njengoba ubona u-Q ethintile, u-H ethintile, u-J ethintile no-K. Kusho ukuthi leya figure leyana sekuyi-quad ye-circle, therefore it's a cyclic quadrilateral. Kunama-theorem ke akhuluma nge-cyclic quadrilateral khona ethi opposite angles of a cyclic quad are supplementary. Kusho ukuthini mawa-add akhipha 180. So ngizama ukuthi u-angle Q plus angle J bazokukhiphela 180, u-angle K plus angle H bazokukhiphela 180. Ku-exam bayakunikeza-ke i-diagram ekanje ingekho kwi-circle but bethi prove ukuthi iyi-cyclic quad. If uzosebenzisa le theorem le ka-opposite angles of a cyclic quad, into ozoyenza uzomfuna u-angle Q ngamanye ama-theorem. Awusebenzisi i-theorem ye-cyclic quad to say lento le is a cyclic quad because you are yet
to prove ukuthi i-cyclic quad. So uzoyifunela nje wena u-Q wakho ngeindlela zakho zamanye ama-theorem, uyifunela u-R ngeindlela zakho zama-theorem, bese uthi angle Q plus angle R ungasho ukuthi equals 180 because mawuthi equals 180 kufana nokuthi wena already usuyazi ukuthi lento le i-cyclic quad kanti sisafuna ukuprova lokho. So uzothi mawuqeda ukuthola u-angle Q plus angle R bese uthi equals to mhlambe ngaphansi umbhalo angle Q wakho uthi plus umbhalo angle R wakho bese uyaba-add ngecalculator ubona ukuthi bayamkhipha yini 180. Mabekhipha 180 usuhappy kusho ukuthi usuprovile ukuthi lento i-cyclic quad. Usuthi therefore KQHR is a cyclic quad bese uthini awusho ukuthi opposite angles of a cyclic quad because lento lena bekungasi cyclic quad until sina prove ukuthi i cyclic quad. Kusho ukuthi uzothini wena opposite sides of le figure are supplementary. Reason kuba yileyo opposite side of this figure are supplementary therefore this thing is a cyclic quad. Anganoma ngiyangithola kuba ngathi ungaqala nge-reason before uconclude the way izoyenza sense ngakhona uzothona because ama-sides wale figure are opposite are supplementary therefore lento iyi-cyclic quad. Ungasho ukuthi opposite angles of a cyclic quad. I hope niyangithola. Yiyo-ke indlela yokuqala lesiyisebenzisayo ukuprove ukuthi into iyi-cyclic quad. Enye indlela remember kwi-cyclic quad siyakwazi ukuba ne-theorem ethi exterior angle of a cyclic quad. Theorem isitshele kanjalo. But ube careful ngale theorem lena kumele kube ukuthi lesa straight line lesiyana uJK siyaqhubeka sibe straight line after uJ ukuya le kwa left khani kuzothola uangle K ebe exterior angle of a cyclic quad. uK kuzolingana noH loya njengoba ubona ngikuvezele. So mabethi prove ukuthi i-cyclic quad ufuna ukusebenzisa le theorem lena bazokunikeza ifigure ekanje kodwa ingasekho kwi-circle sekumele uprove-ke wena njengoba ubona kusho kuzomela siprove la ukuthi uK1 ulingana noH but kuzomela uKR nale line ukuya le kwa left ibe straight line. Make sure ukuthi i-straight line khani uzoba ne-exterior angle of a cyclic quad elingana ne-interior opposite but njengamanje asikakabi ne-cyclic quad safuna ukuprova ukuze ibe i-cyclic quad lento le kumele uK1 elingane noH. Uzomthola ku-K1 ngamanye ama-theorem aseceleni bese uyamthola futhi no-H ngamanye ama-theorem aseceleni. Mawuqeda ukumthola u-K1 uzothi K1 equals angle H mawusumtholile. Kusho ukuthi uzothola u-K1 ngamanye ama-theorem uthola u-H ngamanye ama-theorem bese uyababuka ukuthi hayibo u-K1 yazi uyalingana no-H bese uyabhala ke conclusion angle K1 equals angle H bese uthini-ke therefore QHR is a cyclic quad bese uthi converse exterior angle of a cyclic quad. Shuthi reverse ya le theorem exterior angle of a cyclic quad. I hope niyayithola. Nayinye indlela yokuprove ukuthi into i-cyclic quad ayijwayelekanga ke le bakunikeza lento ye zigzag. Remember la kuphuma le theorem lena ka-angles in the same segment. That's if kodwa leli khona eliku-Q nekhona eliku-H nekhona eliku-R nekhona eliku-K litouchile kwi-circumference ye-circle khani izo-exista le theorem ka-angles in the same segment. Isho ukuthini-ke? Isho ukuthi u-angle Q uyalingana no-angle H, isho ukuthi u-angle K uyalingana no-angle R, angles in the same segment. But imagine if we draw a line e-connector u-Q no-H, draw a line e-connector u-K no-R. Uyabona ukuthi le figure bekuzoba i-cyclic quad. Yikho ke sikwazi ukuyisebenzisa le figure lena ukuprove ukuthi into iyi-cyclic quad. So ukuze uprove ukuthi iyi-cyclic quad kumele uthole ukuthi u-angle Q ulingana no-angle H or u-angle K ulingana no-angle R. But uthola ngamanye ama-theorem awusho ukuthi angle Q equals whatever bese uthi therefore H equals Q angles in the same segment. No. Uzomthola u-Q ngezinye indlela. U-Q angekeze kusize futhi ukuthola u-H no-H uzomthola ngeindlela zakhe ngamanye ama-theorem. Ileyo nto engizama ukuyi-explain. Bese uyababuka ukuthi hayibo u-Q no-H bayalingana. Therefore ubhaleke angle Q equals angle H and kusho ukuthi KQHR is a cyclic quad. Bese reason izothini-ke angles subtended by line segment
KR if bengithola uQ no H. So line segment KR lama dotted lines lawa lapha phansi. So if bengithola uK no R bengizothi angle subtended by line segment QH. I hope niyayithola iprove kanjani le cyclic quad. But asikhohliwe ukuthi njalo masifika ku diagram sichecka lezi zinto ezibalekile ukuthi akhona nama equal lines, akhona nama parallel lines, khona nama tan chord angles, khona 90 degrees, ikhona ne exterior angle of a cyclic quad. Sizosebenza ngaleyo ndlela. Na i-diagram basinikezile bathi siprove ukuthi uTPLN is a cyclic quadrilateral. Yini esiyenzayo okokuqala before siprove sicheck ukuthi akhona nama equal lines, akhona nama equal lines lapha no awekho, akhona nama parallel lines lapha no awekho, akhona nama tan chord angles lapha yes akhona. U-N3 i-tan chord angle, u-N1 i-tan chord angle. Siyazi u-N3 uzolingana nobani no L, kusho ukuthi u-N3 naye uzoba u-X. But ngizobeka i-dotted red. Kanjalo no-N1 uyi-tan chord angle uzolingana nobani no K nge-tan chord theorem. Ngibeka i-star esiblue. Ayikho enye i-tan chord angle. Khona 90 degrees. Yes, ukhona 90 degrees. Bangitshelile, sorry, sengikhohle ukunitshela. Bangitshelile ukuthi u-LK is a diameter. So if LK is a diameter, N2 is subtended by diameter the circumference. Kuphuma theorem angle subtended by diameter. Kusho ukuthi N2 u90 degrees. Therefore nginayo 90 degrees. But ke nibe carefully ke lapha. Awukwazi ukuqhamuka wena usuthi u-N2 u90 degrees bese uyayithulela because abakunikezanga ukuthi u-N2 u90 degrees. Therefore kuzomela ubavezele ukuthi njalo no-N2 u90 degrees bese ugive reason ngoba it was a hidden detail woyidiscoverile leyo nto leyo. Akufani u-N u-N2 u90 waku N2 no90 waku P abafani. U90 waku P sonke sikwazile ukubona ukuthi u90 degrees because basibonisile kwi diagram. But ku N2 hayi ukuthi sonke sikwazile ukubona ukuthi u90 degrees. Bekumele sifike out thina lokho angazi noma niyangithola. But uyabona yini ukuthi uTPLN already sine starting point esingaprove ngayo ukuthi lento iyi-cyclic quad. It's either ngizoprove ukuthi u-L njengoba u-X kusho ukuthi u-T2 u-X. Ngiprove nge-converse exterior angle of a cyclic quad. I hope niyangithola. Uyibukisise kahle. Pause video ubukisise kahle lento engiyishoyo. Or ngiprove ngama opposite angles of a cyclic quad. Kusho ukuthi ngithi u-P mangim-add no N2 bazongikhiphela u180. And yiyo ezosebenza la ngoba already nginayo N2 vele nginayo u-P bawo 90 bo2. Usuyayikhalisa. So kuzoba u-LPT u-angle P uzoba u90 degrees. Leyo nto engiyisho mangithi LPT ngikhuluma ngo-angle P uzoba u90 degrees. I-reason u-given bebekunikezile leyo nto leyo bese uyaveza nokuthi u-N2 njalo naye u90 ngiqeda ukumthola ngimthole ngayiphi reason angle subtended by diameter. Usuyabona sayibu u90 no90 u180. Therefore TPLN is a cyclic quad. Bese ugive a reason njalo mawuqeda ukuconclude give a reason ukuthi uprove kanjani ukuthi lento iyi-cyclic quad. Opposite angles are supplementary. Ungakhohle ungasho ukuthi opposite angles of a cyclic quad. Thani opposite angles are cyclic quad. Therefore lento iyi-cyclic quad. Ngibone kanjalo. Ngibone ngama opposite angles wale diagram supplementary. Ngase ngathi mina le diagram iyi-cyclic quad ngoba nama opposite angles of a cyclic quad are supplementary. Usuqedile njalo ukuprove. Ubonile ukuthi sisize kanjani lento yokuchecka izinto ezibalekile. Isisize kakhulu. Awusisiqhubeke nayo siyibone ukuthi isebenzela kanjani kahle kahle. Basinikeze na i-diagram bathi so checka ukuthi akhona nama equal lines, akhona nama parallel lines, akhona nama tan chord angles, akhona 90 degrees, akhona ne exterior angle of a cyclic quad, akhona nama parallel line, ama equal lines. Yes akhona. If basitshelile ukuthi u-MR is a tangent, yes uyi-tangent basitshelile no RL basitshelile uyi-tangent. So kusho ukuthi njengoba kungama-tangents O2 esuka ku-R, tangents drawn from the same point azolingana. So u-RM uyalingana no-RL. Kusitshela ukuthini ke lokho? Kusitshela ukuthi hawu u-M lo o65 uzolingana no-L2. Uyayibona i-triangle RML usey-isosceles because lama sides awu2 ayalingana. So kusizile ukuthi sazi ukuthi kunama equal lines. I hope niyayithola. And then akhona nama parallel lines. Yes akhona ama parallel lines. Uyabona u-PR parallel to
mn. Isitshela ukuthini leyo nto leyo? Isitshela ukuthi u-n no p1 bayalingana, corresponding angles, angazi noma niyayithola, kuforme ku-f. Bengingakwazi ukuthi ngiqhubeke mhlambe ngichecke alternating angles kuma parallel lines. U-P2 nje uzolingana no angle M2, but ithi ngirelaxe. Akhona yini ama tan chord angles? Yes, akhona ama tan chord angles. Uyambona ngithi ukuthi u-L2 uyi tan chord angle uzosikhiphela u-n, no M065 uyi tan chord angle uzosikhiphela u-n. Kusho ukuthi u-n ngizomenza beyi bracket eli red because ulingana nalabo abanama brackets a red. So uyabona ku-n kune bracket eli red kune star. Kusho lapha ku-p nakhona li red ki brackets khona. Ngizama ukuthi bayalingana ngoba kuneyita ku-n na ku-p1 and ku-n kune bracket eli red. Kusho bengalifaka nalapha ku-p1. Angazi noma niyayithola. Niyakhumbula makufana kusho ukuthi kuyalingana ngithi. So i-bracket eli red ne bracket eli red kusho ukuthi ziyalingana. Ngamanye amazwi njengoba ku-65 kune bracket eli red na ku-n u-65 ngoba nakhona kune bracket eli red. Phinde kube ne-star kusho ukuthi no p1 u-65 ngoba i-star siku-n u-65 na ku-p1 kusho ukuthi no p1 u-65. Kanjalo no L2 kusho ukuthi u-65 ngoba nayo ne bracket eli red. Kanti ebracketini eli red kuno 65. Angazi noma niyayithola. Ayikho exterior angle of a cyclic quad laphana akekho 90 degrees, but isiprove ukuthi LPMR is a cyclic quad. LPMR nangu LPMR niyambona LPMR. LPMR singaprove kanjani? Singaprove ngezigzag. Ngiyathanda ukuthi ngiqale ngezigzag if i-diagram abathi ngiyiprove ukuthi i-cyclic quad ine zigzag. If ngispaneli ngasebenzisa amanye, remember khona i-zigzag, khona i-opposite angles, khona i-exterior angle, uyiprove kanjalo i-cyclic quad. Why ngichoose i-zigzag? Uyabona yini ukuthi mangingaprove ukuthi u-L2 lingana no-P2 sengiprovile ukuthi lento iyi-cyclic quad, noma mangingaprove ukuthi u-M3 lingana no-R1 sengiprovile ukuthi lento iyi-cyclic quad, noma mangingaprove ukuthi u-P1 ulingana no-M065 sengiprovile ukuthi lento iyi-cyclic quad, and vele bayalingana. Ngithi bengiqeda ukusho, uyakhumbula ngithi ukuthi ku-P1 nakhona kune bracket eli red kahle kahle ngoba ulingana no-n, corresponding angles. Kufana nokuthi ngoku-analyze nje i-diagram ngalendlela ka-equal lines, parallel lines, tan chord angles, 90 degrees, exterior angle, already isiyiprove yona lento ukuthi iyi-cyclic quad. But ngizoqala kuphi-ke? Kuzomele-ke ngiyothola ukuthi kufika kanjani ekutheni u-P1 ebe u-65. Ngizoqala ngithi angle n equals 65 degrees. I-reason tan chord theorem uzolingana no-M065 u-n, tan chord theorem. Bese ngiyombhala kwi-diagram yami u-65. Une-star, angithi uyambona u-65 wami. Ulingana nenye ene-star okuwu-P1. Shuthi sengizothini angle P1 equals bani? 65 degrees. I-reason corresponding angles bese umention ama lines are parallel. Bese ngiyabuka ukuthi hayibo u-M u-65 degrees, u-P1 u-65 degrees. Kusho ukuthini? Lama angles O2 asubtendwe yi-line segment LR. Therefore u-LPMR is a cyclic quad. Uyibhale ki-reason. Angles subtended by line segment PR noma angles in the same segment. Ungayibeka na kanjalo but ningayibeki kanjalo. Nayi ngi-diagram bathi siprove ukuthi i-figure is a cyclic quad, but siqale sicheck ukuthi akhona nama equal lines. Yes, akhona ama equal lines. U-OD uyalingana no-OB, but ayingisizi ngalutho leyo nto leyo. Bizongisiza if bekhona i-line ejoina u-B no-D, bengizokwazi ukuthi ngine isosceles triangle. But ithi siqhubeke akhona nama parallel lines. Yes, akhona ama parallel lines, but angikhiphela co-interior angles. Angazi noma niyawubona lama parallel lines awumkhipha corresponding no alternating. Akhipha co-interior kusho ukuthi angle A no angle E abalingani, but mangiba add bazokhipha 180. So yikho ngifaka ama brackets a red ku A but awu2 a red ku E to show ukuthi abalingani but bane relationship bona. And then ngiyadlula ku-parallel lines. Khona yini i-tan chord angle? No, ayikho. U-90 degrees ukhona yini? No, akekho. Ikhona yini exterior angle of a cyclic quad? Yes, ikhona. U-ABCD is a cyclic quad. Kusho ukuthi u-D lo ongaphandle uzolingana no-B wonke. Anginendaba kodwa naye. U-A uzolingana no-C futhi ongaphandle. U-A already ngimenze waba red, kusho ukuthi u-C naye ngizomenza ebe red, exterior angle of a cyclic quad. Ngihappy-ke ngokucheck izinto zami. Ithi ngiyizwe question ukuthi ithini. Ithi question determine the value of
u-angle C ku-triangle DCB, u-angle C ku-triangle DCB bakhuluma ngo-C lo engamhighlightanga, unumber 1 lo. Ngimthola kanjani-ke? Remember ngine-starting point. Awusikhohle starting point. One thing leads to another. Ubani starting point sami? U-angle O. U-angle O uyangisa yini ku-C lo abakhuluma ngaye? No. Ungisa kuphi? Ungisa ku-A. Bese uthini? Angle at the center is 2 times angle at the circumference. Uzomthola u-63 u-A wakho. Siyombhala ku-diagram. Usunaye ku-angle A. Uyakisa yini ku-C u-angle A ke? Yes, uyangisa because u-A no C are opposite angles of a cyclic quad. The cyclic quad A, B, C, D. I hope niyayithola. Shoot 180 minus 63 ngizothola 117 opposite angles of a cyclic quad. Sengimtholile ku-C abamfunayo. Sengiyombhala kwi-diagram. Sebethi prove that u-C, D, E, F is a cyclic quadrilateral. Usuke unayo i-starting point uma uprove ukuthi ndi cyclic quad. Angithi uyabona ukuthi u-C, D, E, F ku-C, D, E, F lo abathi ngiprove ukuthi uyi-cyclic quad. Nginayo i-exterior angle yakhe 117 lo C engiqeda ukumthola. So kusho ukuthi ngingazama mhlawumbe ukuthi ngiprove nge-exterior angle of a cyclic quad angithi noma nge-exterior angle. Mangizama ukuprova nge-exterior angle ewu-C kusho ukuthi kuzomela ngimlinganise no-E lo 117 wami. U-E ngimthola kanjani? Uyambona u-E unama-brackets awu-2. Remember ebene relationship no-A, co-interior angles. Kusho ukuthi u-A plus E bazongikhiphela u-180. Therefore u-E ngizomthola kanjani? Ngizothi 180 minus 63 bese ngithola u-E. Bese ngibonisa how u-E naye u-117 ngempela. Co-interior angles a-supplementary angithi. Sengikhohle ukumention ama-lines a-parallel. Usuyabona-ke manje ukuthi how u-angle E waseba u-117 no-angle C waba 117. Kusho ukuthi lento iyi-cyclic quad ngoba i-converse theorem ye-exterior angle of a cyclic quad le. I hope niyayithola. Usuyaconclude-ke bhala ne-reason. Ihamba kanjani? Angazi noma niyayithola, angizizwa nje ngi-explaina kahle yo. Sorry yini bafethu. Manifuna ukungizwa ngi-explaina kahle nize eklasini. Awuthi sibheke i-question elandelayo. Awukhohliwe njalo ukuthi uhamba nalezi zinto lezi. Anakhona nama-equal lines, parallel lines, tan chord angles, 90 degrees exterior angle of a cyclic quad. Yes, akhona ama-equal lines abasinikeze wona. U-TR bathi ulingana no-RQ. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi angle T no Q2 bayalingana. Leya triangle isosceles sengiyabaveza ngama-brackets a-red. Bese akhona futhi amanye ama-lines a-equal mawubhekisisa kahle. Mabla ama-lines a-equal, u-OP uzohlezi eyilinganela no-OR, ama-radius. Kungitshela ukuthini-ke lokho? Kungitshela ukuthi u-P2 uyalingana no-R3. And then ngiyadlula. Akhona nama-parallel lines? No. Tan chord angles? Yes. U-R1 is a tan chord angle. U-R5 is a tan chord angle. U-R1 ke ulingana nobani ngokwe-tan chord theorem? Ulingana no-P1. Ngibaveze baba ama-red dots. U-R5 ulingana nobani nge-tan chord theorem? Ulingana no-P2 and P3. Okay. Ukhona yini 90 degrees? Yes, ukhona. Radius is perpendicular to tangent. Basitshela ukuthi TR is a tangent. U-OR is a radius, u-TR is a tangent. Kusho ukuthi u-R4 and 5 bakhipha 90 degrees. Kanjalo no-R1, 2 and 3 bakhipha 90 degrees. Khona yini exterior angle of a cyclic quad? Yes. U-RQPS is a cyclic quad. U-Q2 uyi-exterior angle of a cyclic quad. Ulingana nobani? No-angle S. Ngoba u-Q2 usene-red bracket, kusho ukuthi no-S ngizomenza bene-red bracket. Sengiyi-checkile-ke into ebalulekile engiyi-checkayo. Sekukuthini kokwami ukuthi ngisolve into abathi ngiyisolve. Ku-number 1 bathi if u-angle Q ku-T QR bakhuluma ngo-Q2 bathi if u-Q2 ewu-X angithole amanye ama-angles awu-3 alingana no-X. I hope niyayithola. If u-Q2
ewu-x angithole ama-angles awu-3 amanye alingana no-x. Banginikezile-ke u-x laphana. Usuyabona ukuthi kusho ukuthi sidila nje nama-bracket a-red because u-Q2 nama-bracket a-red kusho ukuthi zonke nama-bracket a-red zilingana no-x. Ngizoqala ngo-T. U-angle T u-x. I-reason angles opposite equal sides. I hope niyayithola. U-QR ulingana no-RT. Yiphi futhi enye angle elingana no-x? U-angle S ulingana no-x. Ulingana vele no-Q2. I-reason exterior angle of a cyclic quad. I hope niyayithola leyo nto. Njalo mangiqeda ukuyithola ngiyoyibhala kwi-diagram. U-angle R ku-triangle TRP ngikhuluma ngo-R1 and R2 uzolingana no-angle S oku-x. I-reason tan chord theorem. I hope niyayithola hayi ukuthi u-R1 kuphela no-R5 ade beyama-tan chord angles. Bengingakwazi ukuthatha u-R1 and R2 ngimenze i-tan chord angle bezolingana no-S. I hope niyayithola leyo nto. Kufana no-angle R345 bayakwazi u-R345 ukuba yi-tan chord angle bazolingana no-Q1. Akunendaba-ke kodwa asiqhubeke. I hope nikwazile kodwa ukubona ukuthi nayo u-x. One thing leads to another. Ku-number 2 bathi if u-x ewu-70 degrees ashow ukuthi u-PTRO is not a cyclic quadrilateral. U-PTRO bathi siprove ukuthi akayona i-cyclic quadrilateral. Already sengine-starting point. Angazi noma niyangibona. Mangibuka u-PTRO ngibuka ukuthi u-T nginikeziwe u-x, u-O nginikeziwe u-y. Kusho ukuthi mangathiwa ngi-add lezi zinto zowu-2 zangamkhipha 180, therefore lento ayiyona i-cyclic quad. Ilula kanjalo. Bathi-ke bona if u-x ewu-70 kusho ukuthi kuthi ngino-70 uzoba ubani-ke u-y ngoba kuzomele ngiba-add bengangikhipheli 180 sengiprovile ukuthi into ayiyona i-cyclic quad because if kuyi-cyclic quad u-T no-O bebezokhipha 180. If kuno 70 ku-x kusho ukuthi y uzoba 140. Angle at the center is 2 times angle at the circumference. Angazi niyangithola. Ngiqala ku-angle S. Angle S usewu-70 manje. 70 times 2 kuzophuma u-O. Angle at the center is 2 times angle at the circumference. Oku-y. Y equals 140. Angle at the center is 2 times angle at the circumference. Bese ngithini ithi ngim-add-ke lo O wami engiqeda ukumthola ngim-add no-T. Bese ngiyabuka ukuthi isum yalezi zinto izongikhiphela ubani. Kusho ukuthi ngizothi POR plus T zizongikhiphela u-120. Therefore POR plus T is not equals to 180. Therefore lento lena is not a cyclic quad. I hope niyayithola leyo nto leyo. Ihamba kanjalo because bekumele kuphume 180. Bese state reason yakho opposite angles are not supplementary usho kanjalo. Qhubeke-ke proving i-cyclic quad, i-tangent, equal lines, equal angles, bisected angles and parallel lines. Kumele ukwazi ukuyiprova zonke lezi zinto lezi. Angizukuyiprova zonke but ngizozama ukunikeza ukuthi ezifew siyiprova kanjani. Siqale nge-tangent. Siprova kanjani ukuthi line iyi-tangent? Remember i-tan chord theorem na i-diagram basinikezile. I-tan chord theorem ithini? Kuzomela ube ne-tan chord angle okusho ukuthi i-angle ekhandwe i-tangent ne-chord. And then the angle subtended by leyo chord leyo ekhande i-tan chord angle at the circumference izolingana ne-tan chord angle. Angazi noma niyayizwa lento engishoyo. U-K1 ukhandwe iyiphi chord? Ukhandwe i-chord ewu-KQ. U-KQ usubtenda yiphi i-angle kwi-circumference? Usubtenda u-angle H. Kusho ukuthi ku-K1 no-H bazolingana. Ithi sibuke u-K3. U-K3 naye uyi-tan chord angle. U-K3 ukhandwe yiphi chord? Ukhandwe u-chord KH. U-KH usubtenda yiphi angle at the circumference? Usubtenda u-angle Q. Kusho ukuthi u-K3 uzolingana no-angle Q. I-tan chord theorem, i-theorem ekanjalo. But kwi-exam mabethi prove ukuthi into iyi-tangent bazokunikeza i-diagram engekho kwi-circle bese bethi prove ukuthi u-AB is a tangent to a circle passing at K, H and Q. Kusho ukuthi bathi imagine if bekuyi-circle le u-K, H and Q bekune-circle laphana and then ube nale figure le oyibonayo. If bekunjalo kusho ukuthi u-K1 bekuzomele ilingane no-H
tan code theorem angithi isho kanjalo. Or u-K3 bekuzomela elingane no-Q, siyavumelana. So wena kwakho ukuthi usebenzisa amanye ama-theorem ukuthola ukuthi u-K ubani, bese usebenzisa amanye ama-theorem ukuthola ukuthi u-H ubani. Bese uyabuka u-H mayilingana no-K usuzothini, therefore angle K1 ulingana no-angle H. Niyayithola leyo nto leyo. Bese uthini, therefore AB is a tangent, bese ugive a reason. Converse tangent chord theorem. I hope niyayithola. Ubungasebenzisa-ke nalo omunye u-K angithi. Awuthi sibuke i-problem. Naye enye i-diagram angiseze ukuyibhala-ke leza zinto leziya ukuthi equal lines, parallel lines, tan chord angles 90 degrees and exterior angle of a cyclic quad, but ngiyaqhubeka ngisebenzisa zona. Basitshelile ukuthi u-TP uyi-tangent no-TS uyi-tangent. Sesiyaqala kakhona nama equal lines. Yes, akhona ama equal lines. U-TP uyalingana no-TS, kusho ukuthi u-TSP is an isosceles triangle, therefore P1 uyalingana no-S1. I hope niyayithola, yikho ngibeka ama-dots laphana. Akhona nama parallel lines, no. Tan chord angles, yes akhona. U-P1 uyalingana no-R nge-tan chord theorem, kanjalo no-S1 uyalingana no-R nge-tan chord theorem, yikho ngibeka same dot. Kwi-statement basitshela ukuthi u-Q1, angle Q1 ulingana no-angle P1. U-P1 already basinikezile u-X angithi, singakhohlwa ukuthi u-TP is equals to TS. So mabesinikeza ukuthi u-Q1 ulingana no-P1 kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi u-Q1 naye u-X because u-P1 u-X basinikezile. Ku-number 1 bathi siprove ukuthi u-TQ is parallel to SR. Siprova kanjani ukuthi u-TQ is parallel to SR? Ukuze uprove ama-lines ukuthi a-parallel, kuzomele uprove it's either ngo-alternating angles, ngo-corresponding angles, ngo-co-interior angles. I hope niyayithola. But uhlezi kune-starting point salezi zinto zokuprova. Angithi uyabona nje mangathiwa ngithola mina ukuthi njengoba bethi ngiprove ukuthi u-TQ is parallel to SR, mangathola nje ukuthi u-R naye u-X njengoba no-Q1 u-X sengiqedile. Vele u-R u-X. Angithi uyambona une-dot elinjani eli-blue kanti no-P1 une-dot eli-blue. Ilula kanjalo. So into engizoyenza ngizoqala ngimthole u-angle R ngoba phela banginikezanga. Ngithi angle R ulingana no-X, i-reason tan chord theorem. I hope niyayithola. And then u-angle Q1 ulingana nobani na? Ulingana no-X. I-reason basinikezile given. Angithi uyakhumbula bathi angle Q1 equals angle P1. Sengiyabona ukuthi hawu u-angle R now ulingana no-angle Q1. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi lawa ama-lines lawana a-parallel. I-reason i-converse ye-corresponding angles. Angazi noma niyangithola. Corresponding angles are equal. Ehamba kanjalo. Number 2, mawuqeda njalo ukuyiprova into i-property yayo isiyasebenza noma isisebenza ku-next question isisebenza as lento okade uyiprova. Sengisho ukuthi once waprove ukuthi into iyi-tangent, isizoba yi-tangent nakwi-next question. Waprove ukuthi into iyi-cyclic quad, isizoba yi-cyclic quad nakwi-next question. Niyigade leyo nto leyo. Ku-number 2 bathi siprove ukuthi u-QPTS is a cyclic quad. QPTS is a cyclic quad. Remember, ngithe mina uyaba ne-starting point salento yokuprove ukuthi into iyi-cyclic quad. And then ngithe mawukuthi i-cyclic quad yakho abathi prove ino-zigzag, uqala ucheck ukuthi akuproveki yini ngo-zigzag. Ngiyambona u-zigzag ukhona and nginama-starting points. U-P1 is-starting point. Ukuze ngiprove ukuthi lento iyi-cyclic quad kuzomele ngimlinganise no-Q2. Kanjalo u-Q1 futhi uyi-starting point ngoba u-X nginaye. Ukuze ngiprove ukuthi lento iyi-cyclic quad kuzomele ngimlinganise no-S1. Usuyabona ukuthi yiyo-ke le ka-S1 engizoyisebenzisa. Why? Because u-S1 une-dot eli-blue and lapho kunama-dots khona blue kuno-X. Kusho ukuthi ngakwazi ukuthola ukuthi u-S1 u-X. Sengizothini? S1 equals X. I-reason u-TS ulingana no-TQ, tangents drawn from the same point. Angazi noma niyangithola. Noma uthi tan chord theorem umlinganise no-R, uthi tan chord theorem u-S1 akuna stress. Senginaye ku-S1 u-X. Uyabona ukuthi u-zigzag wami usephumile, u-S1 ulingana no-Q1 balingana no-X bo-2. Kusho ukuthi leyanto iyi-cyclic quad. I-conclusion engiyenzayo-ke QPTS is a cyclic quad bese ngi-state i-reason angles subtended by line segment TP. Ihamba kanjalo.
Okay, ku number 3 bathi siprove ukuthi uTQ ubisector uangle Q ku SQP. SQP uTQ bisector leya angle. Basho ukuthi uTQ uline TQ ubisector uangle Q1 and Q2. Kusho ukuthini ukubisector? Kusho ukuthi leya line TQ izothi mayifika lapho ku-angle Q1 and Q2 iyenza ukuthi uQ1 noQ2 bebe equal. Okwakho kusho ukuthi uprove nje ukuthi uQ2 naye u-x since uQ1 ewu-x. Because sesiprovile ukuthi lento iyi-cyclic quad, kusho ukuthi uP1 and Q2 bayalingana angles in the same segment. Remember ngithe once waprove ukuthi into iyi-cyclic quad sekuyasebenza ukuthi iyi-cyclic quad kuma questions alandelayo. So P1 equals Q2 equals x, angles in the same segment reason. Therefore uQ1 and Q2 bawu x. Niyakubona ngedloko. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi TQ bisects angle SQP. Usuqedile. Na iquestion elandelayo, asikhohli ukuthi sichecka lezi zinto ezibalekile angithi. Ukuthi akhona nama equal lines, akhona nama parallel lines, khona nama tan chord angles, khona 90 degrees, khona ni exterior angle of a cyclic quad. Basinikeza i-diagram bathi u-AE is a tangent. U-AE kuphela i-tangent laphana. Ku number 1 bathi sicalculate u-angle C. But asiqali lapho, soqala sicheck izinto ezibalekile angithi niyakhumbula. Asiyicheckeni. Akhona nama equal lines lapha. Yes, akhona ama equal lines. Asitshela ukuthini? Asitshela ukuthi uangle B wonke ulingana no E loya. Akhona nama parallel lines. No. Tan chord angles, yes, ikhona i-tan chord angle 32 izolingana nobani no angle C nge-tan chord theorem. Khona yini u-90 degrees? No. Abashonga ukuthi i-diameter u-DC, so ayikho i-90 degrees. Khona i-exterior angle of a cyclic quad? No, asikakabi ne-cyclic quad. Okay, asibheke u-number 1. Bafuna u-angle C, number 1A. U-angle C already kwi-diagram yami sengimngcolisile ngedot eli-red. Uba nomunye ne-dot eli-red u-32. Kusho ukuthi u-angle C uzoba u-32. I-reason tan chord theorem usuqedile uhamba uyombhala kwi-diagram yakho u-32 oqeda ukumthola. Useyi-starting point. Sebefuna manje u-angle E ku-triangle AEB. AEB. Angazi noma niyathola ukuthi bakhuluma ngalo E oyelo. U-E oyelo angikwazi ukumthola mangisuka ku-C. But mangisuka ku-C ngiyakwazi ukuthola u-E lo oku-triangle DEC. Angles in a triangle. Ngingakwazi ukumthola u-85. Okay, i-reason angles in a triangle. Why ngimthola? Ingoba mangiqeda ukuthola yena ngizosebenzisa u-angles on a straight line ngithola u-E lo oyelo. I hope niyayithola. So u-E oyelo ke uzophuma kanjani? E oyelo plus 32 plus 85 equals 180. Kusho ukuthi u-E oyelo uzoba ubani? Kuzoba u-63 ngaleyo reason leyo. Angles on a straight line. Ihamba kanjani? Senginaye sengiyombhala phansi u-63 u-E oyelo. Sengiyazi nokuthi u-B wonke loya u-63 ngoba naye uyelo njengo-E yasiqeda ukumthola. Bathi siprove kodwa ukuthi ABED is a cyclic quad. ABED is a cyclic quad. Nginaso yini starting point la? Yes, nginaso. Bengingakwazi ukusebenzisa u-E lo o-32 and 63 bese ngithola u-A ngenye theorem bese ngiyaba-add ngibona ukuthi bayamkhipha yini 180. But izongimoshela isikhathi because mina sengiyi-understandile lento ka-one thing leads to another. Ngiqeda ukuthola u-63 njengamanje u-E oyelo. Shuthi ngingakwazi ukuthola u-B oyelo ebe u-63 degrees. Because u-one thing leads to another ngilida to u-B vele oyelo. I-reason angles opposite equal sides. Uyabona yini ukuthi how sengiprovile yazi ukuthi lento iyi-cyclic quad mangiqeda ukuthola u-B because u-B uyalingana no-D. Lo D ongaphandle i-exterior angle of a cyclic quad. Angithi niyakubona lokho. U-angle D u-63 naye i-reason banginikezile given angithi. So sengiyabona ukuthi u-B u-63 u-D u-63 therefore ABED is a cyclic quad. I-reason converse exterior angle of a cyclic quad. Sengiqedile. Mangiqeda ukuprove ukuthi lento iyi-cyclic quad isiyasebenza ke i-fact ukuthi lento iyi-cyclic quad.
angazi noma niyangithola ngizama ukuthi u-A wonke sekuyasebenza ukuthi u-85 exterior angle of a cyclic quad i-reason because sengiprovile ukuthi into iyi-cyclic quad. Bathi siprove ukuthi ku-number 3 ukuthi u-AB is a tangent to the circle passing through u-BDC. Kusho ukuthini lokho uma uzoyikhumbula kahle uma bethe ngiprove ukuthi u-AB is a tangent kwi-circle passa through BDC basho ukuthi u-A lo engiqeda kumhighlighter ngo-red kuzomele lingane no-C. Ngimhighlighte ngo-red ngoba u-C uno-red kusho ukuthi naye lo B kuzomele be-red. But uyabona yini khona omunye u-red futhi kuyo le cyclic quad esiqeda ukuyithola. Angles in the same segment ulingana no-EO32. Lo B engimfunayo u-ABD ulingana no-32. I-reason angles in the same segment ngoba sengiprovile ukuthi into i-cyclic quad should no angles in the same segment uyasebenza. Sengimtholile-ke u-32 okuwu-B. Mangithi ngiyamcheck ulingana no-C. Vele into ade ngivele ngiyifuna leyo ukuthi u-B elingane no-C bese-ke ngizokwazi ukuconclude ukuthi lento iyi-tangent. Usuqedile ukuprove. Bhaleke reason converse tan chord theorem. Okay, ithi sibheke nayo i-problem eyokugcina. Basinikeza i-diagram base bathi u-RK ubisector u-angle K. Usuyazi ukuthi ubisector yini njengoba bethi u-RK ubisector u-angle K kusho ukuthi u-K1 and K2 uhlukaniseke equal kusho ukuthi u-K1 uzoba u40 degrees no K2 uzoba u40 degrees. Ukubisect kwenza kanjalo. So ngingakujabulela ukuthi ngibhale u40 degrees lapha kwi diagram yami ku K2. Ngizochecka ke kodwa izinto ezibalekile khona nama equal lines. Yes akhona ama equal lines bangivezele lapha na kusho ukuthini ke kusho ukuthi uH loyana uzolingana no angle P ngibeka ama dots are red. Akhona nama parallel lines no. Akhona nama tan chord angles no. Khona ine 90 degrees no. Khona ine exterior angle of a cyclic quad. Yes. Mina ngichoose le cyclic quad esinaksi ke mhlambe abanye bebengebe yibone. Ngichoose cyclic quad HRKJ. Cyclic quad HRKJ i-exterior angle lo K o red uzolingana no lo H o red exterior angle uzolingana no K2. Omunye ebenga choose i-cyclic quad HQKJ i-exterior angle bekuzoba u-K lo oku triangle GHP ebezulingana no K wonke kusho u8 but angichuzanga ke leyo. Number 1 bathi siprove ukuthi uHR ubisector uangle H ku triangle GHP kusho ukuthini ke lokho bathi siprove ukuthi uH lo owedot eli red uyalingana no H lo ongapha ngaphansi kusho ukuthi naye kuzomela ebe u40. Why ngithe ebe u40 because ngiyabona ukuthi lo H wedot eli red u40 because uK2 u40 so wonke ama dot red awu40. Okay, ithi ngicale ngibatshele ukuthi uangle H ku triangle GHR u40 degrees. Angles in the same segment uzolingana no K1. Angazi noma niyangithola. uK1 ulingana no H lo yango angles in the same segment izigzag nebo leyo theorem leyo. Again ngisho futhi ukuthi uK2 u40 because bebenganginikezanga bebenginikeza ukuthi uRK ubisect uK kuphela. Yimi ngiyiconcludele ukuthi uK2 therefore u40. So u40 degrees ku K2 i-reason RK bisects angle K. Sengingakwazi ukuthi ngithi uangle H ku triangle RHP u40 degrees. I-reason exterior angle of a cyclic quad ngikhuluma ngo-K2 ukuthi ulingana no H lo o red exterior angle of a cyclic quad. Sengiyombhala u40 wami angithi uyayibona ke bisectekile because uH ongapha u40 nalo o red u40 should sengiprovile. Therefore uHR bisects angle H ku triangle GHP. Ubhaleke reason mawukuthi khona uzokutshela uthisha wakho mayikhona ireason yokuthi why uthi uHR uyabisect. Number 2 bathi ngiprove ukuthi uJK ulingana noJP. Ama lines may equal uyambona uJK noJP baku same triangle baku triangle KJP. So mangathiwa uJK uyalingana noJP kusho ukuthi kuzobe kuyi isosceles le triangle. Kusho ukuthi uK2 uzobe lingana noangle P. Vele bayalingana ngoba banama dots are red. Okwakho ukuthi uthole nje ukuthi ufike kanjani ekutheni uP uzoba u40 usuqedile. Sengithini ke angle P equals 40. Why ngithi ulingana no40 angle P
angles opposite equal sides ngimlinganisa no40 lo oku-h naye lo nedot eli-red kushuthi naye u40 ku-p ngoba u-p usawu40 kusho ukuthi u-angle K2 uyalingana no-angle P bowu-2 balingana no40 therefore uJP uyalingana noJK usuprovile. Number 3 base ngiprove ukuthi u-angle Q uyalingana no-angle K wonke kushuthi kumele ngithole ukuthi u-angle Q u-80 degrees. Ngithola kanjani ke lokho? Remember ngiqeda ukuthola mina loya 40 oku-P no40 oku-K2 ngingakwazi ukuthola uJ ukuthi ubani. uJ kuzoba u100 angles in a triangle, triangle KJP. Nginama angles awu2 ye-string ngakwazi ukuyithola. So ngithola uJ ku100 angles in a triangle ngiyombhala bese uyakwazi ukuthi ngifikise yena ku-Q 180 minus 100 opposite angles of a cyclic quad. Uzomthola u-Q ebe-80 degrees. The reason opposite angles of a cyclic quad. One thing leads to another. Ngoba ngisakhuluma ngaye akusho ukuthi akasasebenzi, usebenza nje kuze kuyofika ekugcineni. I hope niyayithola. Angi-explainanga kahle but ngizamile ukuthi ngikhulume into engiyikhulumayo. If u-understandile mhlambe ungakwazi ukuthi uyo-attempt ama-problems. If awu-understandanga ngizocela ukuthi uyongibukela i-video part 1 and then ubuye usuzobukela part 2 uzoba ne-better understanding. Ngiyabonga ningakhohlwa ukusubscribe. The next video on Euclidean geometry kuzobe kuyi-proportionality and similarity.